салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 3 май. Дӯстони кулли Тоҷикистон зидди саркардагони даргирӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон парванда кушод. сокинони ду тарафи марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз хонаҳои сӯхтаву валангори худ дидан карданд. ягон чиз намухонд, ҳамаш хокистар шуда барам. ва як билет ба чанд нафар гурӯҳе аз мусофирони ширкати Уральские авиалинии мегӯянд ба ҷои онҳо каси дигар ба Русия сафар кард. мақомоти расмии Тоҷикистон дар нахустин баёния роҷеъ ба даргириҳои марзӣ нирӯҳои мусаллаҳи Қирғизистонро ба барангехтани низоъ ва хунрезӣ муттаҳам карданд. пештар тарафи Қирғизистон айни корро карда буд. акнун дӯстони кулли Тоҷикистон рӯзи 3 май изҳорот дод, ки муноқишаи рӯзи 29 апрел дар сарҳади ду кишвар бо иғвои марзбонони Қирғизистон сар зад ва онҳо бояд барои ин корашон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. дӯстони мегӯяд парвандае дар ин замина боз карда ва гурӯҳи махсус онро тафтиш мекунад. мақомоти кишвари ҳамсоя ҳанӯз ба ин баёнияи ҷиддӣ вокунишӣ нишон надоданд. Тоири Сафар гузориш медиҳад. дар баёнияи додистони кулли Тоҷикистон омадааст, баръакси иддаоҳои тарафи Қирғизистон ки мегӯяд шаҳрвандони Тоҷикистон сангзаниву ҷангу муноқишаро оғоз карданд, низоъ бо иғвои марзбонони кишвари ҳамсоя сар зад. додистони гуфтааст, садҳо сарбоз ва ғайринизомиёни қирғиз дар рӯбарӯи дидбонгоҳи Хоҷаи Аъло ҷамъ омаданд ва монеи кори муҳандисони тоҷик шуданд, ки мехостанд дар маркази тақсими об дар ноҳияи Исфара камераҳои мушоҳидавӣ насб кунанд. ба гуфтаи додистонӣ, баъдан иғвои мазкур ки аз ҷониби хадамоти сарҳадии ҷумҳурии Қирғизистон ташкил карда шуд, ба бетартибиҳои оммавӣ мубаддал гашт. мақомоти Қирғизистон пештар аз ин ва бо нашри баёниҳои гуногун гуфтанд, ки муноқиша ва сангандозӣ аз тарафи Тоҷикистон оғоз ёфт ва сипас ба даргириву хунрезӣ байни нерӯҳои мусаллаҳи ду кишвар кашид. полиси вилояти Бодканди Қирғизистон дар ҳамон рӯзи ҳодиса шаҳрвандони Тоҷикистонро ба барангехтани низоъ муттаҳам карда гуфт, ки онҳо аввал ба тирандозӣ ба сӯи воҳиди низомии марзбонони қирғиз оғоз карданд. баъди ин вазорати умури дохилии Қирғизистон тарафи Тоҷикистонро ба амалкардҳои ғайриқонунӣ муттаҳам кард ва гуфт, дар ин замина бо иттиҳоми ҷиноят ба зидди субот, бетардибиҳои оммавӣ, убури ғайриқонунии марз, авбошӣ ва куштор 11 парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. вале додистони кулли Тоҷикистон гуфтааст, ба амалкардҳои сарҳадбонони Қирғизистон ва ҳамлаи мусаллаҳонаи онҳо, ки сабаби куштаву захмӣ шудани чандин нафар шуд, ҳамчун ҳаракати таҷовузкорона баҳо дода мешавад. мақомоти Қирғизистон ба ин баёнияи нави додистонии кулли Тоҷикистон вокунише нишон надоданд. дар натиҷаи даргириҳо дар марз дар рӯзи 29 апрел аз ду тараф тақрибан 50 нафар кушта ва бештар аз 200 каси дигар захмӣ шуданд. сабаби ҷанг ҳам марзи таъин ва аломатгузории ношудаи ду кишвар аст, ки 970 километрро ташкил медиҳад ва бештар аз 400 километри он ҳамчунон тақсим ношуда боқӣ мондааст. зимнан хабарнигори бахши тоҷикӣ радиои озодӣ рӯзи 1 ва 2 май ба деҳаҳои Хоҷаи Аълову Сомониёни Исфара рафта шоҳиди харобиву вайронии зиёде шуд. Фарзон Муҳаммадӣ хонаву мошинҳои сӯхтаро диду навор бардошт. ҳукумати Тоҷикистон гуфтааст, хонаҳои сокинони деҳоти назди марзиро, ки бар асари муноқиша бо Қирғизистон вайрон шуданд, дар муддати 1 моҳ барқарор мекунад. дар ду рӯзи даргириҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон даҳҳо нафар куштаву захмӣ шуданд ва ҳамчунин даҳҳо манзил аз ҳарду тараф ба коми оташ рафт. ҳоло хонаводаҳое ҳастанд, ки ба маънои томаш бехонумон монданд ва ҷойи зист надоранд. сокинони деҳаи Хоҷа Аъло, ки дар ин тирпарониҳо тарки хонаҳо карда буданд, ба манзилҳои худ баргаштанд. яке аз онҳо мегӯяд, бо чашмони худаш дид, ки хонааш на аз тиру туфанг сӯхт, балки онро қирғизҳо, ки дар даст силоҳҳои шикорӣ доштанд, оташ заданд. низом Шамсиддинови 65 сола дар ин ҳодиса на фақат манзилашро аз даст дод, балки ҳосили чандин солаи деҳқонияш низ ба коми оташ рафт. ман зарили расидагим қариб 5 тонн 4 тонн гандум ва қариб 10 тонн изофа шолим ва ман ба инҳо деҳаи Хоҷа Аъло дар ҷамоати Чоркӯ
روز 29 اپریل مکان اصلی درگیری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بود. ساکنان میگویند روز مناقشه بیشتر از 5 حوله تخریب شدند. همین همون جایی که حوض من دیدو ستون هیچی نموندگی اما بوسرما خوشخونه بودم اونجا. انا همین انا بینیتون انا سوخته برافت سرم اونجا. اشکان سر کرده اکنون تمام کردیم خودنا بس میکنیم که دندان میشه و ما میبرویم که اینجا دوید میشه علوب میشه ما همه علوب خاموش میکنیم. این خونه برای مهاجرت همین برای زندگیش برای خانه خودش رفته یعنی اینجا بوده همین خودخونه پول همش درگیره ما کنده اینجا رو پرتفتیم آب زدیم اینجا همیشه کشتیم خاموش کردیم. در همین حال ساکنان دهه دیگری مرزی در جماعت چارکوه میگویند خسارات باشندگان سامانیان بیشتر از خواجه اعلی است. یگان چیز نمیخوند همش خاکستر شده برا. ساکناش کجا و استخدام آدم همش مؤلف فردونده برا. تا زمان نشر این گزارش مقامات تاجیکستان درباره خسارات و ویرانی‌های مناقشه در مرز با قرقیزستان آمار نشر نکردند. ولی منابع گفتند به اطلاع پیشکی در 2 دهه جماعت چارکوه حدود 20 خانه و انشاءات ویران شده است. این در حالی است که کمیته حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان میگوید 78 منزل قرقیزها سوخته یا آسیب دیده است. حکومت آن کشور گفته است این خانه ها را با پول دولت برقرار خواهد کرد. مقامات تاجیک هم گفتند که خانه های تخریب شده را در 1 ماه برقرار و منزل های آسیب دیده را تعمیر می کنند. ساکنان جماعت واروخ می گویند پس از 2 روز بیبرقی پایگاه برق رسان فعال شد و در دهه های سامانیان و خواجه اعلی نیز این مشکل برطرف شد. با گذشت 4 روز از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مقامات رسمی می گویند که وضع آرام است و هیچ تیراندازی در شب گذشته صورت نگرفته است. در عین زمان وزیر تندرستی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داده است که بیش از 33,000 شهروندان را از دهه‌های نزد مرزی این کشور با تاجیکستان به منطقه امن کوچاندند. بنا به گفته مقامات قرقیز حدود 20,000 نفر آنها کودکان تا 18 ساله می باشند. همه آنها در مکتب و چایخانه و مهمانخانه‌های بادکند قرار دارند. آخر هفته گذشته همکاران ما از تلویزیون «Настоящее время» از پناهگاه این ساکنان دیدن کردند و این گزارش را آماده نمودند. این دهه بجوم در ولایت بادکند است. شب گذشته در اینجا یک باره 3 ساکنی محلی کشته شد. چنگیز تیمیربویف یکی از آنها می باشد و 27 سال داشت. همسرش با 2 کودک تنها ماند. او یک جوان تقوادار بود، انسان خوب بود. در عمرش کسی را نرنجانده است. ما همراه با کاکتاش رفتیم، میخواستیم که به خودی ها کمک کنیم. ما با کسی جنگ کردنی نبودیم. بعد از مینامیات پر راندند، ترکیش شد و او کشته شد. چنگیز پسری کلانی بود. پدرش بر وقت درگذشته است و او دستیار اساسی مادرش بود. برادر و خواهرانش ماندند. او یک دستیار اساسی مادرش بود. آن مردمی که خانه های خود را ترک کردند در بینای مکتب مرکزی ولایت جای داده شدند. ساکنان محلی از صبح بر وقت به مردم یاری های بشری می رسانند. بسیار کودکان همراه با والدانشون از مکان ناامن فرار کردند. خانه های ما باز ماندند. کودکان و زنان رفتند. تنها مردها ماندند. کودکان و نبیره ها را ما به اینجا از دیروز فرستاده بودیم. ما خودمان از کاکتاش هستیم، جایی که نیزا سر شد. این بعد از دهه قزلبیل با 2 دختر و کلینش فرار کرده است. این زنها میگویند تا اون لحظه ها همه آرامانه در روی حوله گله می‌پوشیدند. من اینجا همراه با 2 دختر و کلینم شب را روز کردم. آنها هم بچه دارند. بیچاره بچه ها چیزی را نمیفهمند. فقط میگریند و خانه روی میگویند. به هر حال اینجا به ما هر چیزی ضروری را تامین کردند. نمیدونم که اکنون کی به خانه هایمان برمیگردیم. برخی فراری ها را ساکنان عادی در خانه های خود جای دادند. در این مهمانخانه خصوصی 128 زن و کودک جای داده شدند. باید 30 نفر دیگر هم به زودی برسند.
мардуми атроф ҳам ба ин мардум аз рӯи тавонашон ёрӣ мекунанд. аксари онҳое ки фирор кардаанд бо худ танҳо ҳуҷҷатҳояшонро овардаанду тамом. мо аз ноилоҷӣ инҷо ҳастем. бале, худоро шукр, хӯрок медиҳанд, шароит хуб аст. вале мо бояд тезтар ба хонаҳоямон баргардем. мо инҷо дуру дароз истода наметавонем. ҳар соат, ҳар лаҳза барои мо муҳим аст. ин ҳарфҳои Руқия бесабаб нест. ӯ худро як муҳофизи сарҳад меномад. ҳамдиҳагонаш мегӯянд бо вуҷуди нафақахӯр буданаш ин зан ҳамроҳ бо мардон сарҳади давлатии Қирғизистонро назорат мекард ва ҳоло мехоҳад зудтар ба хонааш баргардад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. дар баробари камчинии билети ҳавоӣ аз душанбе ба Москав ва гаронии нархи он, ҳоло баъзе мусофирон иддао мекунанд ки бо вуҷуди доштани билет дар даст натавонистанд ба Русия сафар кунанд. чунин нигаронӣ имрӯз, яъне рӯзи 3 май, аз забони гурӯҳе аз муштариёни ширкати русии Уральские авиалинии садо дод. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро пайгирӣ карданд. гурӯҳе аз муштариёни ширкати Уральские авиалинии аз он нигаронанд ки ҳарчанд дар даст билети ҳавопаймоии ин ширкатро доранд, вале наметавонанд ба Русия сафар кунанд. ба гуфтаи онҳо, парвозашон бояд тибқи ҷадвал чанд рӯз қабл анҷом мешуд. дишаб аэропорт рафтем, аэропорта гап задан ки мақсад ҷо пур шудагӣ аст. мо хостем ки ба қайд монем душанбе Воронеж. гуфтем чи хел ҷо пур шудагӣ аст ки мо аллакай билет дорем. баъзе одам гуфтанд ки билети шумо фурӯхта шудагӣ, ҷои шумо да дига одам рафтаг. дар дафтари Уральские авиалинии аз суҳбат худдорӣ намуда мушкилро шарҳ надоданд. танҳо як намондаи ин ширкат бидуни зикри номаш гуфт ки ба зудтарин фурсат сафари ин нафаронро таъмин мекунанд. аммо муштариёни ширкат аз он ки масъулонро соатҳо боз пушти дар интизоранд, ба чунин ваъдаҳо бовар надоранд. мо имрӯз омадем Уральс компания моро мақсад посух дед ки мо чӣ кор кардан дакор аз сарам ҷаштем то ҳол ба мо ягон посухи аниқ надодианд ки оё шумо меред ё не. нигаронии дигари сокинон ин аст ки бо тағйир ёфтани ҷадвали парвоз намояндагони ширкат онҳоро дар ҷараён намегузоранд. рафтем соати 2 шам ҳамаҷо шудам. оҷо ман соати 2 шудам, бояд соати 3 парвоз ба чиз мешуд. ман рафтам, мега оҷо 2 соат пеш мега парвоз мега парид рафт мега. дар билет шумо чӣ пешбинӣ шудагӣ? дар билети мо ина пешбинӣ нами чизе ки аста ина мисол соати 1 шавда чи сарчига 3 парвоз мешавад. аввал мега ки 2 соат пеш мега парвози ту мега парид. боз инҷо дар омадам ин мега ки шумо мега оҷо вай надорем мега, вале чӣ да бурем мега, директор да бурем мега ки чӣ мега. гуфтанд ки ту чӣ кардӣ? апазат кардем. чӣ мисол то соат 3 мо вақт дорем ку. дастрасӣ ба чипта ва мушкили сафар ба Русия на танҳо хоси ширкати Уральские авиалинии, балки аз забони муштариёни дигар ширкатҳо низ садо медиҳад. набуди билет то 2 моҳи дигар ва гаронии он аз масъалаҳоест ки боиси нороҳатии корҷӯёни тоҷик шудааст. шикояти сокинон дар ҳолест ки ҳафтаи гузашта дар оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон таъкид намуданд ки вазъ дар бозори билетфурӯшӣ ва шароити сафари сокинон ба Русия нисбат ба рӯзҳои пеш беҳтар шудааст. нархи расмии билети парвози мунтазам ба Русия беш аз 4000 сомонӣ ва парвози чартерӣ на бештар аз 8500 сомонӣ пешбинӣ шудааст. сокинон мегӯянд бо чунин нарх наметавонанд дар фурсатҳои наздик билет дастрас кунанд. бинандагони азиз, ин гузориши охири барномаи имрӯз буд. ташаккур аз якояки шумо ки то ин лаҳзаҳо моро тамошо кардед ва чун ҳамеша хабару гузоришҳои дигарро шумо метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед ва гузоришҳои видеоӣ ва наворҳои рӯз дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube гузошта мешавад. фардо бо хабарои нав шуморо мунтазир ҳастам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.